Gordon Jubilee celebration day 3 we first match current match ada LAMLANG versus NGAINGA ngrew mi khwai field dalong ni changai re chui wangai na ramnaw bin shimli bom sai la kala ayaw in rak sang so now campers ping players ping arriba crown of song mang re ramiao sai khangrew hi ichum witness sang rum lak sei ka hi ngot ngai de kala LAMLANG we players kala NGAINGA we players nani si players ping le hi da da pongai de le ngrew ki ka chi hi mulung khwat mak matha ning kala discipline mak matha chi khunuk li hai hai phungda discipline khamatha ningai khamatha kala phai khan ban khan khamatha discipline khamatha chi mangal hai le ka yaru iling reu chi thelo ku chi hi players ping ni pongai de le kala are ring reu ki de kale players ping aya la aswan thang la hanga shum hai ri ang thor thak li nana breakfast ka khui SSA we hotel li breakfast wa khui de le ka nakula le khu chi hi ning li tip sang sak ngai khiwang khala chi ka aya aswan thang gol ka thai bing chili ina thai ga khui ina machut ka khui le SSA we hotel li coffee manga khui breakfast ka khui ka chi hi wa kula le ka chi hi ina machut ka khui le ha da players bing na hang ngai la howi khiwang khala chi ka aya aswan thang li ina machut ka khui le ga ha chui wa players bing ngai nge kala LAMLANG we players bing na ang thor SSA we hotel li mi ya ma ba khale machut yang lo na chili breakfast wa hui che ka na kula le re ki chi ne le tip sang jit lo ga chi players bing hangai pongai de le Laki jari hotel li kala yar che chala la na so no bi ji chung sang myang day 3 hiwi kare mya chi win the sang ro lak se wo ngai so na we kyuwang kala che ka jingkum no thui man da 2024 kan thui la ka 2025 rakar ga sang hi 2024 le ngreu ga sa chue na na tai hang lak hai re ka sung me lak hai re jingkum ro ga sang tha da khang reu la matha sang rer sang lak ma man ni chui wang ai na ithum khamatha hi yang ngai lak hau da witness sang rung ngai lak hau da chui wang ai na ra sang ha ya unit spin kala ram na ping ning hot ngai lak hoi khang reu hi matha hai da yang ngai hai da rang ro mi lak lo ga chi lat lui da khang hot ni ariba khang reu hi hobok ki chai re ithum ngare wa khwai sa se khang reu hi ngare wa khwai sa au se hobok lak hai re Mr. Kong Sing Mui Ngau NGAINGA number 9 na hobok phung na ga back pass up phung da jersey number 18 jersey number 18 Mr. Raymond na side back jersey number 3 eliminated shide jersey number Mr. Temresona number 22 ni miss control side da LAMLANG number na phung da number 11 wing na thak na right wing ni sa chang da phung da number li pass sai ka maning mane chawe Mr. Referee na maning mane chawe isi LAMLANG isi NGAINGA male ka isi LAMLANG mang mata pai mare chiwa offside ni chi tha dang reo ka gol jang son haure chiwa msa pai mare chiwa mum ya mane da ma mya we sai mi la ka apo isi de ka tha ka sang po ji number na clear sai ka ayar sok the throw in NGAINGA we jersey number Mr. Tiam Resona yasang mi da apo isi de number 10 ma ko isi de maning mane chiri hawi Mr. maning mane no we sing mui hai ri shi LAMLANG male mu shi NGAINGA mang ma ta pai mane chi ba ma sa pai mane
hit hard ang ngariyo ka goal sang son hori da mo kham yaw san ni phung ka ha ball shi free kick ka thak sang ball ji ngai ngoi sai ball sa sang dang hom tai number 3 na tak la ga na hom ta ka ka ma tha la ga na cross sa ong me ka clash la ga na ki pa kham le sa ma da ngai ngoi number na clearance mi shi de mi ka sang ball ji number 9 na Mr. Rosing mo na si muli Rosing mo na mata na kapsang ka thak sang mi ka assistant referee jersey number na thak ka da ball ji assistant referee na awi flex awi phina ji khanga maning mani ngui hai ri ishi lamlang ma lei mani ngai nu mang da hai ri de mum ya ma nei de shan mi shi de ha pong shi de ka thak sang mi shi de team captain ma ta na ni thak sang mi thak sang ball ji Mr. Dam Racing na by care na clearance mi tung ga ha pong shi de ari la ngai ngui sa ka song ngai number 16 na ma ko shi de number na bang ba ko da ngai ngui number pang na jersey number 14 lam lang 14 na ngapai ri shi number 6 na ngapai ko ri shi lam lang number na ngai ngui number ngapai ngaro la ga ngai ngui number na ko ri shi de right wing ni mata lang ka sang mi ka sang ball ji number na cross atai ka la shi la ga na pa ka ma le sa ma da lam lang team captain jersey number team captain defenders goalkeeper li cho hai ri shi na hun na ga yang sa na sei de goalkeeper ni ngai ro mi phung na ga goalkeeper na ball shi de goalkeeper na mata rak ta la na ka sang ball ji goalkeeper ngai ngui goalkeeper na yuan ku shi di ngai ngui goalkeeper Mr. Ran na yang ku phung da mata la na ka sang ni shi de ka sang ball ji lam lang jersey number 8 na clearance mi phung ga ka ta shi de ngai ngui defenders jersey number 4 Mr. Dam Racing na matalaga na clearance mi shi ka ta sang ball ji lam lang goalkeeper jersey number Mr. Goalkeeper na ka ta sang makai shot trader throw in he ngai ngui jersey number na quick vai kamra sai ri ngai ngui jersey number Mr. Tiam Reso the block ina ngai ro na jersey number le her sung mi her sung board lam lang number na quital shi lam lang number na wingal mi shi number 11 na back pass up da hanung shi number 11 na sing bung le number 8 na bang pa ko shi number ng paing ro ke 22 na ta ko hung ga ta ng pa ko hung ga number 3 le back pass ai number 4 na sing bung le number 4 le pass ni shi Mr. Thomas yang hui phung da ma ta la na Mr. Birmingham ni ta sami Birmingham na phung da bai sai ka lam lang defenders jersey number 16 na ta la na Mr. Matan na clearance mi phung ga lam ngai ngoi sai ba sung sung number 6 na mata nang ka ta sami hom da san chang da hom da ta la na si kui da dang hom dai ka defenders na clearance mi ngai ngoi number no kui da ka tak tam ni Mr. Rong Si Mui na ta la na ko sai number 22 ball phung ma position ma mi ma ta la na danger salak ina cross up ni ka la shi la ga na masak ki bai le au ide masak ki bai le ha shi ba lam lang number na clearance ni phung ka tak sang ni ka Mr. Dam Racing na line ni kap sang ni ba sai miss ba sa da miss out sa da ayar so da throw in ha pol shi de la lu shi da ayar so play ka ma kham ya le hawi Mr. Referee na ma kham ya le lui da lam lang number na free kick lam lang jersey number 2 Mr. Paya team captain lam lang jersey number na free kick bang mi yang man de position yang kui phung ma thalai ne ka thak sang Mr. Kamatan ma thalai ne ka thak sang ball ji ngai ngui number na kri shi de ngai ngui jersey number 8 na simung ne ngai ngui jersey number 8 na 9 Mr. Birmingham na 8 minutes de 8 na simule 8 na mi yang kui position yang kui da short pass number ma thalai ka sang cross sang ka maning manai chi hawe Mr. Referee na maning manai chi hawe na wi chi maning manai ngui hai re ishi ngai ngui hai re ishi lam lang ma lei mani ishi ngai ngu mang ma ta pai mani chi ba offside ni football wi rules ni chi ba mam ya mani football wi rules ni chi ba mam ya mani de mak miao wi san ball mi phung da free kick Mr. Kamatan na ma thalai ne ka sang mi shi de sandal alung sung sung number 17 na heading ba sai heading sang ro phung la ga number 22 ngai ngui number 22 na Mr. Rong Sing Min Oli mi shi de cross sagata porji lam lang number na clearance mi shi de hanta lu shi de number Kamatan na clearance mi shi da ngai ngui number 16 na
red wing li kap sang mi ka ball with speed pa na tiyo ko thak mai na khai da yar so khai da throw in hi lamlang with jersey number Mr. Kamathan team captain throw in wi wang mi yang le position yang le ka makhmia le le maning mani no players ne kana wi le khang wi le ai re da Mr. referee no wi sari hi ma pai thre hi da da ma sa pai mne hi da da chat ba shum ma ka hi da da chat ba shum ma ka isi jing dun football wi rules ling mi hore hi ma sa pai mre da yellow card mi ka ma sa lui pai mre warning ne da yellow card mi thung ka ma sa kai ri number na join khui bu da thale ne sang mi her ka sang ball ji ngai wi side pictures number na clearance mi thung da number ka teo wan ka tak sang ball ji hang da lu shi de sender a long bai le LAMLANG with jersey number na Basai Miss Basa to either 9 with jersey number 22 na number 3 limi 3 na 4 limi Mr. Domrech Singh 3 limi lisde Mr. Temreso na matala clearance policy katak sang bolji LAMLANG with sebok song sang number 12 with bang number tang bai number 8 goalkeeper versus number ngapang ro ka number 9 with jersey number goal at yung sakalay sa ika LAMLANG with number na clearance may kuda ayar so kuda throw in hi Mr. Temreso ang jersey number 3 na jersey number 18 na Milishide jersey number Raymond matalay na side ni matalay na side change ada cross away ka Mr. Goalkeeper ari ba ina goal himayon bam na play ina mapuni ari ba da goal mapu ba na yung gihong naga matalay ka sang ni ka sang bolji number na heading ina clearance may punda heading in a clearance me get off balls. Number 16 defenders na clear sa sangi ayar sok trader throw in hi ngai jersey number mathalan her sangi her ka sang balls LAMLANG with number na side me pasalo shide number 2 jersey number 2 Mr. Phaya mathalan na line kap sangi right wing leg thak sangi ka kulashi lagana ayar sok trader jersey number 3 na ngai jersey number Mr. Temreso na throw in wi wang mi yang mandali yang kui pungda jersey number Mr. Tamresing ni Tamresing na number li line li level ni matana ka sang mi miscontrol side LAMLANG with number na miscontrol side cross ka ta ball che Mr. Tamresing ni matala na clearance mi li shide pungda satang ka pungda ire ngai jersey number 16 na satang ka pungda ire mi yang man ball pungman matala ka number 9 jersey number 9 across sakata board goal at them sakwa jersey number 10 satang da hot nai ka clash line mo kai shok thore jersey number 10 ngai ngui jersey number 10 ariji mathai Mr. Kanring mathai ka ariji goal ma ka chang ju wa miss ha ka hai ju ba ning sui da hema sa alo goal thai ka khui ka chi ba minute hui along ni second hui along le thai khui ka pai ni arila atam le kar fu ye ka chi hi ngai ngui jersey number Mr. Kanring na hangai la hoi kyu bang khla che ka ari goal ka thai chi miss ha ka hai ju ba ari goal ka thai chi ma khai sok thi ga ji ba ning sui dai sa pai sine ka chi ba ngai ngui jersey number 10 ni ko ngai la hangai la ning sui da ka ma sa lo ka chi hangai la hoi LAMLANG with jersey number na matala cross ka ta ball Tamresing Mr. Tamresing ngai ngui jersey number defenders na clearance mi number 8 na ma kuli shide number 8 na ma tan line de right wing na matala ka sang number 10 na line ka sang mi ka sang no hondra satang no hondra sikui na satang no hondra number sikui na dong honda phunga goal atiam sai ka number goalkeeper na save sa phunga number goalkeeper na save sa phunga ayar sok theda goal kick LAMLANG with goal kick LAMLANG with goal kick jersey number Mr. Kamathan team captain goal kick bang position yang dele mi yang dele position yang kui mi yang kui from the matalang ta jang mi katha ka sang ball je sendal alung sing dang number na heading pasai kamnes pasa to ida ngai ngui number na kuli shide ngai ngui number 16 na 16 ga bang ro from ga ngai ngui number matalang cross ang LAMLANG with number 40 ball set sa shide jersey number 9 matalang ka goal ga
sang mi ai Mr. Rung Sing Mui now Mr. Pai Ming Am Dala Chati Rung Sing Dala Chati Aming La Khani ni matala kaya kola sang mi ai ngai ngu wan lamlang nil da ishi lamlang ngai ngu na ko sang hai ju wang ning sui da kai ma sa lo bi hang ngai hawe kyuang khala che ka ko chang hau da ko lit chau da ning sui da ra hai ma sa lo ko thai ka khri chi ji ba aril atam nei girl fi thai phi pai phi ge chi hang ngai ka la rung sing mui nau yi ma soi la rung sing mui nau yi ma soi la ang ator SSA wi hotel le a breakfast of pilak le re ang ator la SSA hotel le coffee among lak le re da khri Kyubang khala che ka ayala a chuan thang la ili sam ga pang ili sam ga pang ili sam ga pang ili sam ga pang SSA hotel sam ga pang players kini ayala a chuan thang la goal thai khu ai re ang thor la ma soi la rung sing mi nau hi SSA hotel li breakfast of hilak ta le re ga ji ba shi chang ni kula le hau ta hotel na kula le hau ta i bongai i hangai hawe Habolushide number na dak vai sai ka Mr. Rufin maning mane no ya page no ya phe ba ka ka sang araji no ba yong ka sang araji aramata na thuri no hi ba ngui haw mai te hida da ngre ba shu ma ka ishi jing dun ba football wi rules ni ngui haw re hi ba musa pai mare ishi jing dun na masung mai da rules si mata mai da yang na ngro se da mata mai habolushide number na quality am sa ka vai sai ka Mr. Courtkeeper Iba goalkeeper lamlang goalkeeper hiba azui SSA sports hiwi most senior most nijire kibang la jeka yang jang na ga pasana da senior ne gchui mong ne pasala senior sokla ne goalkeeper ban mi de ni lamlang goalkeeper habol shit habol tali shit cross tali shit phung tai ka Mr. Fina maning mane chire hawi no is khangui le le ri ji hawi Hida ngero ba shuma ka isi jing dun ma football wi rules ding wi shwan aure hiba masa pai mare isi la masung deng ngero si isi jing dun la football wi rules si masung deng ngero si rar ga ni changmyang rar ga ni masung deng ngero si de khong mi nong la ga mathala ga na ka tak sang mi shi de free kick mathala ni ka tak sang ball number 11 jersey number 11 Mr. Mr. Sawyer na cross sound ka by sa ka ngai ngui number na clearance me from ayar so play throw in ni jersey number 5 anam thalai na line here sang ni jersey number 11 na cross sound is number 14 jersey number 14 matala bhai goal etiam sai ka Mr. Goalkeeper Mr. Ranam na yon kulishide yon kui phungda ka tak sang ni shide sandalang sang ni lamlang jersey number 8 na clearance me phungda ngai ngui number na ka tak shide ka tak ta ball number na award him la kaina team captain na or team line goalkeeper nana singing sala jo nana vam kuyang sala jo I ngasam ga tang hom ga tali I akrop la kaw ke jeri jodari hunna ga nana vam so ka mang ka chi hui ke de goalkeeper ni ga abok sang shi de la lu shi dang hom tai ngai ngui number defenders jersey number Mr. Dam Racing ne clear sa so ga ayarli so ke ja throw in hi let me sit the Mr. Dam Racing team captain ngangui team captain ma thalai ni her sang ni number na control sai nganai shok thwe ja throw in hi lamlang jersey number na quick back na sai re ngangui jersey number team captain Mr. jersey number team captain lamlang team captain Mr. Kamatha mi yang mandale throw in wa yang kui from the ma thalai ni her sang ni here ga sang ball ji number na Heading in the clearance me from number 16 na simule ngai number 16 na matare cross sang mo Mr. Rung Sing Mui now satang deng hom dai ka ball ban speed ka tiaw ka thak mai na haida ayar so pro haida goal kick hi lamlang mai team captain na quick fight ran sai re atam na thui mamanda lamlang mai scoreline ni lamlang mai chiro na na kaw ka bom shot hai chiro akharok thing hai re ilila number mi haulo si ila chot hai re number akhamang la khani mang na mi haulo si I chot hai re de chiro na waw ka bom ji lamlang la ka sami lo ga si lamlang ba si la du shi da mung nao rung sing mui nao na matala kai quality am sai ka goalkeeper ba na senior side goalkeeper ba na lamlang goalkeeper ba na senior side
Kolwi mapu ini are ina mayon da klini ina mapu ne ide ana safe side from the ngak shokaida corner kick match we create corner kick day 3 first match we create corner kick wrong sing me on the quick vai kang ran sai re yang kui pun da matala ina thai sang mi ka la shilak ina makai shok cheda goal kick hi lam nong number no quick vai kang ran sa lue ri school line li 1 ina 0 ina le da klini ngai ngu 1 lam nang 0 da bom da klini ngai ngu ka la lam nang na ni sili wa ga bom na 1 ina 0 akrok thing hai ra khu number miao lo de ngai ngu la 1 ina ga bom mi sang hai re de 1 ili la ngrum sang miao lo se ili tu gang sa la ho lo se de ngai ngu ba se ba bom de ka la lam lang ba se le 0 no ba bom de le ili la number miao lo se akmang ni mang miao lo se de bo bom de le players ping na sa pa ya ka 1 ina 0 ka ba bom ji 차당 한감이 홀로 그치 플레이어스 동아이 래 렌드시드 넘버이나 못탈라게 크로스 오니까 미스터 골키퍼 미스터 랜덤 무이나오는 뭐 다른 연구분 그탁성을 시대 그탁성 볼지 골키퍼나 그 시대 람랑 저스 넘버나 골키퍼 저스 넘버나 그 시대 미 연구 포지션 연구분 뭐 탤런트 그탁성 미 타이성 미 넘버나 Heading and clearance me, and we number na. Miss Pasa trader, Lamlang number, just number 11, number 11, number, just number Payana Mahurish, Mr. Payana Matara cross number, goalkeeper, number 17, no buying rock, no home rock, Mr. Goalkeeper. Chilala, ringala, sare, arriba, in a mapusada clean. Aria, don't chunk him, in a mapusada clean. Talui, semik sosong play like call you mapu ini area hiwata in a chilala ringala in a sare Mr. Goalkeeper Yuan Kepunda Kataksan with the Bolshide Lalu Sika jersey number 16 na Simundle number 8 na wang 5 from like ayara shop leader throw in he ngai jersey number no quick back and side substitution lately ngai jersey number simule ngai jersey number na mathala na kat sa ko kataksan cross aungi ka number jersey number team captain declare sa from ayara shop leader substitution lamlang substitution lately jersey number 11 out 3 in lamlang jersey number 11 out 15 out 3 in jersey number 15 na chot haire hunna kan na samyang salo de lamlang wi team gods na number 3 ibali hunna ka na samsak yong sak yang sei de jersey number 3 ri jang sak haire jersey number 3 na ka sang wi ba ishi lamlang kam hang sara ne ka chi number 3 lu wi sang at le corner kick mo tara chayong ne ka cha gong bolji number team captain heading ina clear sa sang number bang sang sang ngai ngui number bang sang sang number 22 sing jersey number 22 versus 9 bang ro sing pumika line cross side Mr. Second referee assistant referee na no hiwa line cross tiao ka sao mai ti de yan chang kami phong ga polish de phong sang shi de lamlang jersey number 2 mata line cross sang ka cha ka sang ball ji Mr. Goalkeeper ngai ngui goalkeeper na ina mapu sa da clean ya ara river da yon khilaga sort pasa ko phung da katak sang milish de katak sang ball ji lamlang wi set of sang jersey number 12 the clearance me la lui sit da ngai ngui number na katak ta milish de control sai miss control sai da ayar sok thai da throw in hi lamlang jersey number na pick five na sai re lamlang jersey number Mr. Kamathan Kamathan Mathalan yersang he jersey number 10 yersang he 10 ni pang na ngai number nang pa pida number 20 minutes ngai jersey number 10 number 10 Mathalan cross aung ka team captain
Mr. Kamatan Lamlang team captain Mr. Kamatan clearance me from the IR so to throw in Mr. jersey number 10 so na matala so mi the Lucy team so will hanung shide side chain samida jersey number 18 mi jersey number 18 simule jersey number 18 mata talaga kula team sa number goalkeeper na save sa so ka IR so to corner kick Matthew kaga tuma corner kick chance ngai jersey number quick back from side ngai jersey number 10 Mr. Cunning na matala ka taksang ni tai kong porji ngai jersey number na tai kong porji lamlang number clearance me number 10 Mr. Cunning ni hide Cunning na simule ngai jersey number Cunning matala cross ka jersey number team captain Mr. Kamatan player sa so from ga IR sok theda throw in ni ngai number na kuri number 18 ni bang sang number 18 na matala na cross ka goalkeeper na matala cross sang level ni matala ni thai sang ni ka ball pa na ka tiaw ko speed thak mai na khaida IR sok theda throw in ni ngai jersey number na kuri ngai jersey number na sang ni da bo jersey number na sim mungdre matala cross Mr. Muino control sa ko ba sai ka ball speed na tiaw thak mai na khaida speed thak mai na khaida ngai sok theda number na lamlang number na clearance milishide Mr. Talui na quick pass to Talui na matala cross balishide line jersey number 16 Ragwin Kapami matala cross ka ball defender jersey number Mr. Kamatan matala clear sa sang milishide ngai number 18 matala cross ka ball jersey number na goal at yam sa ka bai sai ka goalkeeper na yuan khui phungda number limi jersey number 11 lamlang jersey number Mr. Sawyer na matala cross ka ball number na Talui na heading na clearance me number 22 na simbungdle ngai jersey number 22 na pass ai da number na bai goi phungda lamlang number na kathak sam porje Mr. Phayana jersey number na milishide pass ai short pass ai kula hilagna mukhai shok theda throw in he Mr. jersey number chamreso number 10 Mr. Cunning na matala cross sa sang porje jersey number 12 na defenders na matala clearance me hantalo shita number in the kathak milishide ngai side back jersey number 6 na number 10 number 16 ni 16 na simule ni yang man ball man hunda thaglana thunda matala cross ka ball jersey number na cross ka ball goalkeeper na yon krishide ngai goalkeeper ngai amai jersey number na cross lamlang goalkeeper na yon khupungda jersey number 11 Mr. jersey number Sawyer na number 18 mi di pangai number 10 nang pai phungda number 16 na 9 mi Mr. jersey number 9 mi yung man position yung man ball phungma da matala na cross ka ball jersey number 16 na clear sa phung ga IR so play corner kick ngai ngui wang hina fourth chance hina khamati chance sam phung sa ne match li corner kick Mr. Rong Sing Wino, corner kick one. Miyang quick position yung matala danger sa laka area long tawai. Hansong sida number 3. Mr. Temeso na call at yam sakawai sahi ka number na clearance mi khungda. Lamlang number na clearance mi so portion number 9 Mr. Rong Sing Wino na simule. Rong Sing Wino matala cross sa sida cross sa kong ball ji. Goal area long tawai. Number 23 mi 22 na 18 minutes 18 na simule. 82 na back pass sa sida 18 na back pass sa sida number 18 minutes sida. Number 5 matala cross sa sang ball to Mr. Talui defenders defenders Mr. Talui mi yang man position yang man ball man le thak la ni punta ko hung la thak la ni punta cross sa ka bai sai ka number na rang bai number na intercept rasa hung ga IR sok theda goal kick lamlang goal kick jersey number Mr. Kamatan lamlang Mr. Kamatan mi yung mandale goal kick wibang
Yang kui phuda ma talan thai sang mi kacha ka sang ball je sandal along sang sang number na heading pasai number 14 mi 14 na pasai ka miss pasa chuida ngai ngui number 6 na kui 6 na number ni mi number 18 na simbung le number 16 na simbung le 16 10 ni mi 10 ni bang ngai na number nang pai kui phung da kamathan na number 9 ni mi ri shri lamlang with jersey number 9 na simbung ayara sok chuida the throw in ni lamlang with jersey number kamathan na throw in quick back ran side team captain mathalan her sang mi jersey number 6 lim thalan her sang mi 6 na pass sai miss pass sa chuida nang with jersey number mathalan cross sang mi number 9 mathala kaya kola ka ta sang mi ni nang with jersey number 9 Mr. Rung Sing mai no ngai ngu basi luma san thelak tele ngai ngu basi luma apong ina apong khain hang se sika luma san thelak tele kyubang khlaja ka school line ni one ngurum sang mi hollow de vol ko pomchi Mr. Rung Sing mai no na ngan ga mi de tu ga mi ai lamlang ishilamlang kol litsa ga chuba ning suita ga ma salak lo arui la tam nei girlfriend first half la makup sangrang ngai ki khama thamare kol thai ga khui ga chi ba minute we along ne second we along ne thai khui ga pai ne ki khama thamare arui la tam nei girlfriend ga chi ishilam na ne ko ngai la khau ki bang khala ja ka kol litsa ga chuba ning suita sa pai shini ning de sa pai shini ga chuba lamlang ne ko ngai la khau la lu sit ngai ngui just ne ba in sim play 8 versus 8 ga pai rocket number 8 ngai ngui number 8 22 lumi 22 na 16 na min sile 16 na control sai ka apang ne sa che thai de Mr. referee na maning manai chawi maning manai football hi ba apai nang reo ki chi apang maning manai chawi ne free kick Mr. Kamathan ma thalai ne ka sang mi right wing left wing ma thalai ka sang mi ka thak ka sang ball ji number tamre sing na control sa kui number 3 Mr. Temre Sol mi shi Temre Sol na sing mule ngai ngoi Temre Sol number 8 mi lu shi jersey number 8 Mr. Temre Ho mathala jersey number 10 mi lu shi Mr. Cunning na cross out mi ka lamlang win number defenders na clearance mi phung da jersey number 11 Mr. B.A. Sawyer phung da fa sa le number Mr. Temre Sol na mang pai phung ka number 8 mi lu shi number 8 na sibu le ngai ngoi number 8 na mathala cross sa mi ka Mr. Griffin maning mane chawi ishingai ngo ishilam lang male mane ishingai ngo mang ta pai mane chiba mamya mane chiba offside ni da wakmya wi sign makmya sam mi phung ga free kick hi Mr. Kamathan no kick back ngang sa le shitle jersey number Kamathan mi yang kui phung na mathalang thai sang ni thai ga sang ball jing ngai ngui side box song sung dang number na heading ba sang ro kai number 11 lamlang number 11 bang ta chang ngai Mr. P.A. Sawyer phung da ka bai sai class lagan ayar sok le da Mr. Payana Sawyer le rajang mi number na cross a ung ngai ka goalkeeper na goal wi ma pule sa hau ka da goalkeeper na yang ki phung ga thai sang ka bai sai re mi yang ki position yang ki phung da ma tha line thai sang mi thai ka sang ball ji number 10 sa tang dang hong number 10 na ta la ga goal le tiam sai ka kulashi la na ma kai shop the da goal kick lamlang versus ngai ngung reo na score line ya ra ri ngai ngu tu lamlang nil da le da klini goal khini ne le chala gang reo da klini atam mui long le khang reo sa hau ga da atam na ta ma nu da first half sang da at that time, at this near time, 1 minute here at that time, the Lucy, the goal kick, Mr. Kamathan abolish it, Matalang number na, heading sang number 22, number 22 na, whereas me, Kaya so trader, throw in the Lamlang with jersey number team captain, Mr. Kamathan. Jersey number 2, Mr. Paya. Mathalan yersang mi jersey number 17 na pasai number na 14 na hitting pasai
Paul Bana, split hang with you, Ayar so play it, Ayar so play the call kick, 9 call kick, Mr. Tamashing the quick back from Nazare. Defenders, Mr. Tamashing short pass of Pipunda, side back to me. Number 9 yung Pipunda, Matalay kita sang board jersey number na satang na Paul Pungmaman atay ruji Pungmaman niyang maman position yung maman da cross ang kabay say kan number na clearance bi pung ka nang number na kurisi de nang jersey number 9 na short pass ang pung ka hanung isi de nang satang ng honda kurisi de number na simule nang jersey number na Matalay na cross ang ka defenders na safe challenge de clearance milishi de the Lushita Ngangu number Ngangu number call it them Saka by saying the man with defenders safe Sasang Punga, Maxang Punga, the Lushita Pungalishide, Kamuk Yale Howie. Mr. Refin, money. Half time. Day 3 here we first match Ngangu versus LAMLANG. Ngario Punga. First match Ngario Punga. LAMLANG, New Ngangu, do the goal can in Salaga. First half diary. Team Jubilee, Unit Jubilee, North Sang Sangaidale, Men's Volleyball he Bung Trada Aka Wenang Ropogo Higachine, first match li Talui versus Pali, Kakane match li Siroracom versus Tainem, match Kakatumali Somdo versus Winning Ado. The Hirada match later Lane China. Team manager Bingna. Adam here. Mashai Kabai. Readiness healing rock by Mekabai. Inform ka saming rock low team Jubilee by he hungry shit ngaidale. Kala women's volleyball with fixture le Hirada semi delay. Adam la boom 11 AM onwards win hopoki gajine. Boom trada akawe na hopoga okay gajine. Match Kareli Somdal versus Sekor. Match Kakaneli, Bali versus Ringui. Match Kakatumali, El Punta versus Talui. Latwishita. Match Kareli, Somdal versus Sekor. Match Kakaneli, Bali versus Ringui. Match Kakatumali, El Punta versus Talui. Dahina, women's volleyball with fixture name. Jubilee, Team Jubilee, Hirada Chitedele, then 30 volleyball, men's volleyball wheeler, women's volleyball wheeler, 10:30 quarterly report, Rasa Palungra, delay Masabaimara, we may itume action Quiranju Quiora the issue we committee we showing in the state of the lay, chain 10:30 exactly report Rasamilo 11 Chewy 10:30 win the checking how Pogao Hikachine color 11 exactly how Pogre Gina team Kachiva unit Kachiva Hibahi North Sami Elo team Aka Narano delay Gasahi Masa Essay Itumli Himazat Nakabais Otnase.
Tirando, olha, eu me você. 와, 이거 장대도 이랬는데, 이거 장대도. Day 3 first match LAMLANG versus NGAINGA. Second half of hockey the Phila Long is an idea. Yari being audience being. The short now being color run now being. Hotel Lipum Salala, Gala Yari Salala. Second half of hockey Cherry, Chui Wang in a crown of song Mangere Ramyao say, it's with the song room say. Rasang Yaulo, he audience being a son of hot night delay. It's from Kangreohi, Cock Casada,
witness hangarum naga kok sadang rip sadang than sei ge chi player spring kala player spring kala audience spring ni hot khangai ni vela long chang ngai ri chang lak kai ni itumli kasyama le haukada itumli kasyama le haukada kala kashi masok khawai kala khamahai khamatha ji shok khawai da se hasa kri plong ga ngreu se isi ba khok ka sada ale hor sang da ngreu se kala kashi la sa ka chuna masok ren ka khamatha ji sok ren song sak se da se hasa kri rok se se hasa kri se da kok kesada pokok seda pom hung rok tak lini pun nak kau alung ni habok hoki ke sini heda ada kenal sama ada players tu ni heda ada pongai tu leh heda ada pongai ye no way first half leh nani setim nang merau haji tak ke mana mak matani melung kebat discipline mak mataji ba kunuk le hai house kala ningai khamata discipline khamata game spirit kaleji mangal hadaga ngareu chitheri la ko kachi audience pingwi request ni audience pingwi ning sang ni kachi team khanini we players ni bo ngai ni kala team khanini lamlang kala ngai nu nani chi team khanini le second half da kam hai nga sa chitheri na kachi we sangai dai Pok vida pengarang saya ni lamlang with jersey number 17 na pok kita sandal line ni among kapai na pok kita pengarang saya ni pok laga hari Mr. among kapai na pok kita back pass sali sini Mr. Kamatan dah sangat Kamatan na Mr. Payal ni Paya na basa example Miss Basa to head jersey number 8 ngui jersey number 8 Mr. Pemre Horn matala cross away go Mr. Goalkeeper amai goalkeeper permai thiga chia goalkeeper lucky achu sang yang hili matala ni kathak sang mi kathak sang bolji ayar shok thuida throw in hi ngui jersey number na khui khabai thang ran sai re ngui jersey number Mr. Seradio jersey number 6 Kamaning mana cawe, isiwi maning mana, isi ngangum nim isi lamlang mana itu, Mr. Paya. Yang kui pungdam mataran yang sangni, hero sang bolje, jersey number 9 ni bangga sangni, jersey number 9 na mataran jersey sama 17 ni 17 cross asang kabai saya, ngangum number clearance ni juga, 17 bangga sangni. Lalu shita jersey number 9, lamlang jersey number 9 ni semula. Jersey number hiba jersey number amai maningla jersey number achon na changni dei lamang ni ba jersey number achon chang da phungdai ngai ngui jersey number 9 Mr. Rongsing Wina matarai cross aung ball jersey number 8 na control sai miss control sai nai sok thede ka pang nai da control sa pang na ball pang na sa da goalkeeper na yon khu shi goalkeeper yang mandale mi yang mande yang kui bungda matalan yang sang mi hero sang bolji ngai ngoi jersey number 18 na kui 18 na pasai miss pasa trader lamlang jersey number na thalan bungda jersey number 10 number limit shi de bungdai ka Mr. Damre Singh yes mi kwa sai ka ma khamya le hawi Mr. Fina ma khamya le hawi no wi chi maning mani aphai ka khang ji aphai wa ka rang sang araji mong da se no hi ba khang wi how my day football wi rules wi how my day chawi chue bang ina free kick Mr. Damre Singh ngai wi Damre Singh ma taran ta jam chai ka sang bol ji number ne heading ne clearance mi ma taran ta cross ka sang bol ji number na matalana heading na clearance minishide lamlang number ngai ngui number ngapain roi ka jersey number na no ichi ngui how my day no he ma sabai gi ji my day heda deng rewa wa shuma ka ishi sing dun ba khang rewa football we rules ngui aure hiba ma sabai mare isi sing dun na rar ga ni jengum hang phanga ka ga ni ma sung mai deng rewa sei ji how we Mr. Fina maning mani jengum hang phanga ka hai da ka football we rules ngui deng rewa ka chiba reg sang maram re da mamya mane da
Vasil to call me from the free kick here. Jersey number 8 back from side. Mr. P.A. Ningkan. Lamlang with jersey number Ningkan. Free kick ubang mi yung mandre, position yung mandre. Yung woman with the Matala goal at Yam Sayeka. Mr. Goalkeeper. Atang E. Simik Dun Chongwi. Goal Mapusak Sanika. Arriba. Hunako Wang Ina. Simik Dun Chongwi. Goal Hina. Mapusari the Grenade. Yuan Kitunga. A box on Mishidi. Katak Sangishi. Katak Samporti. Lamlang with goalkeeper with Bang Sansangi. Goalkeeper na yon kulishide, yon kuipunga hapok si katak sangishide, katak sang bolsi, lamlang with jersey number 13. Achon number 13 na control side, this control side number na. Passing sabay ka, Mr. Refina, maning manechiri hawi, Mr. Refina, maning manechiri hawi, no ijiba, we how mighty, no hiba, masabay kisi mighty, ishi jingdun, changmyang jingum hang ga haini, rurga haini, rur hailaga, hidadang rao jingsila, hiba masabay mare, hidadang rao ba shumaka, ishi jingdun, football we rules we how hiba, ishi jingdun we, changmyang hi, jingum hang ga da, rurla haini da, masundang rao seida. Mamyamre, Masundang Rewlak Raid was still the Komi Gaini. Mr. Frina, Maning, Namatai, no Chimatana ye cur. Tita the Masabayman. Kamatazi, Lang Hiker, Jomasabai, Kamatazi, Malang Sakalo, Lang Hiker, Masabai Raid, warning need, yellow card, Kangami from the gut. Free kick, yellow lang, jersey number of quick back from outside. Lamlang in a nine score line first half in a score line nine to Lamlang Chiro the in the later clay Lamlang we Chiro Akrok Ting Haini Lamlang we score line Lamlang we Chiro Akrok Ting Haini Ilila number me hollow say each jot Hairi each hang na pum Hairi each jot Hairi Ili Akamang Kanimang Kami hollow say the Chirona Walkabum Good old dance being a Walkabum Akrok Ting Haini Shada Lake Lamlang Bashin Shada Lake Chiro we Gala old dance being Akrok Go as in Hangamino Matalana Tai number Freaking Talagan Tai Go let them say Glashakan Delga Jume I also played a call kick Mr. Tom Racing the Queen Tom Racing the Mr. Cameron Solimi Cameron Son Simule back pass to number 4 na left wing Matalan Taxi Pasai Miss Pasai I also played throw in he Lamlang jersey number 10 na 7 losing 7 Matalan processing Sakasang balls number just control South number 8 na line capsang me Gabasang balls number 9 jersey number 9 is Mr. Rosing we know pick pass to jersey number 23 na left wing ni Katasang Milishide Mr. Tamizo Matalan line Matalan Katasang Gabsang ni defenders jersey number Kamatan ni sa holder ana Matan la kena Kamatana mi sa holder Mr. Kamatan Matala kena clear sa from the ayar so greater corner kick second half you correct corner kick ngangu jersey number quick back on side mi yang quick position yang quick puta Matala in thai umika Mr. Goalkeeper goal Ari Talui court football court with Simik Sosong goal later clay Muku Ari Sata Clay need Lamlang goalkeeper na yon kick upon the shade Nangu is head of song note late Nangu is head of song number in number such a thing by note late number defenders 23 now the taxing the bus side okay short to the I also trade the throw in the Lamlang number 5 Miyang Quipunda Achon number 13 jersey number Achon number 13 ni Achon number 13 short pass me I also trade throw in the 9 jersey number 6 na number 8 minute 8 number na tanga pa from naga I also trade throw in the 9 jersey number 23 na line matala na sang me home dress sa tang home dress 9 jersey number 16 sa tang home dai ka ball speed ban ketiau ka thang mai na kai da air sok thue da goal kick Lamlang with jersey number
defenders team captain goal kick wang khangran side Mr. Kamatan na singpung play Matan la cái này Kamatan giàu đó Matan la cái này Kamatan là mi sao đó Matan la cái này cái thằng sang mi đi cái thằng ball gì number Atron number 13 na heading pass sai Miss Basa trade ngai ngui number na whereas mi đi number 16 ball ka sang number 16 na singpung play ngai ngui jersey number 16 cross out ka bai sai ayar so trade throw in here number 16 is Kuypungi. Number 16, Mr. Kayo. Mutanay na sang mi. Miss Basa Tueda. Ngayon number na kulishite. Ngayon is number 16. Number 16, matalay na cross out kung board. Number na. Lamlang number na. Hati na clearance may kunda. Katag sang lishite. Katag sang board. Number 6 na simule. Ngayon number 6. Award team la ka na. Award team la na kunda po. Katag kung kunda. 1, 2. Katag kung naga. Sing tayo. Kung tayo. Number na. Rang apply from the IR so later throw in here number 6 jersey number 6 ngai jersey number 6 na matara na sang mi pero sang po number heading ba sai cross sa kong for keeper na yon kuri shide call kick hi lamlang number na pick back ngan salu here lamlang jersey number Mr. Kamatan matan lag ani thak sang mi ni shi ke Miss Basa Trader, ngai number na. Cross sang ni katak sang board Mr. Payana clearance mi funda. Ngai sai bak song lew. Jersey number 6 na. 6 to 11. 16 to 9. 9 to 16. 16 na simule. Ngai jersey number 16 Mr. Kayo na 9 mi. 9 ni bang. Jersey number 7 lamlang jersey number 7 number 5 funda. Matale cross sang ni katak sang board jersey number defenders team captain Mr. Talui Singh mathalai na clearance mi katak sang ayar so creator throw in hi ngai jersey number quick back from side ngai jersey number 8 mathalai na sang mi jersey number 10 mi jersey number 10 Mr. Khanning na number 16 na mi shide 16 na mathalai crossang mo number na goal at yam sai ko Mr. Goalkeeper amai goalkeeper na save sa so number na mathalai goal at yam sai tiêu ka makai jede ayar so jede jersey number 9 Mr. Rongsing Muino matai ga arui goal ma sang kharar ju ba ning chi da ka ham sana kalo goal thai ka khui ka chi ba minute we along le second we along le chai khui ka bai ni arui la atam lai kar fu ka chi Mr. Rongsing Muino jersey number 9 ni pongai la khoi ki wang khala che ka arui goal le tiam ma sa jele me sa khai chu ba ma khai shok khai chu ba ning chi dai sa ka number 9 jersey number 9 matala ka goal jersey number 9 ngai jersey number Mr. Rongsing Muino matala kaya gola sangmi re ngai na ngahan ka mi bunda score line ni tu na wau ko pamu tu akro ka thiang ji thaile ga ning khari khai da ngahan ka mi bunda goal sangmi re lamlang chiro ne le dak ne lamlang pasin la sabaya ka lamlang chiro na bom dak le chiro akro kaula ke na number milo se da bom dak le ji lamlang pasin la ka shami da ngahan ga milo chiro akro theng hai re chiro number wa gu jat le akro theng hai re imang bom chot lak hai re se akmang la kanimang ngarum sang yaw lo se da chiro na wa bom ja akro theng hai re lamlang pasin tha da le ka ngahan ga mi haw lo chi lamlang players ping le pong hai da le la lu shit number 5 jersey ngai jersey number 5 na back pass on si de Mr. Talui Singh na simule team captain ngai team captain back pass to jersey number 6 ay na simule mi yang man por phung man da jersey number ni mi li jersey number 23 6 na simule 6 na 10 ni mi li 10 back pass ali li Mr. Talui Singh matalai na mi yang ka sa phung matalai cross sa sang ka thang sa phung hom na 16 sa sang na hom da ye ka Mr. Kamatan lamlang with team captain Mr. Kamatan
Kamatana mi sauda matan lagina ningai matan lagina player sa sok naga ayar sok tueda throw in hi ngai jersey number 8 na kui 6 na mi 6 na simbung le ngai jersey number 6 na jersey number li pasai 18 na side pasal shide number na heading na clearance mi lalu sidda ngai jersey number 18 bang sing dang heading pasai number 5 Mr. Ngarin number le mi shide Ngarin le hanung shide 18 ni me 18 versus 13 nga pang ro phung nga lalu shide jersey number 18 na simule ngai jersey number 18 mi yang koi phung da ma thalai na Mr. jersey number le pasai Miss Basa twede lamlang number no Mr. Khaya na ma thalai na pasai number 9 simule lamlang jersey number 9 jersey number 9 na sachang de phung da ye ka ngai jersey number defender jersey number Mr. Tam racing na simule Tam racing na pai ko phung nga number Mr. Ngarin ni Mr. Ngarin na simule Mr. Ngarin na 18 ni 18 na simule 18 na left wing ma tarai na ka sang ne ka tha ka sam ma hom da sachang da sikui da tak la ga ne ma hom da ye ka ball ball speed na tiao ka thak mai na khai da ayar sok jai da goal kick lam lang wi goal kick gi Mr. Kamathan na team captain na kui vai khang ran chalu hai re lam lang wi jersey number team captain Mataran katak sang ni katak sang ball si jersey number na control sai miss control sai da ayara sok tuere ayara sok dia lamlang jersey number 10 ni throw in here sang ni maning mane chawi Mr. Referee na maning mane chawi nawi kahira raji moang matang apang si smart masaman mangatar mane chiba mamya mane ga makam yaw sai nok yaw symbol ni apok da Talui ni betul lah cross away. Cross up ung boji. Mr. Maning mana jauh. Isi ngai ngu. Isi lamlang mulai mana. Isi ngai ngu bang tak bayar mana je. Free kick. Lamlang with free kick. Kick back and run side. Heda kecichat sami dele. MN career driver ina namilo. MN 07046668. MN 07D4668. Bolero ka journey. Nuna kawa koni shada le ka statue opposite the haida clay song full haida clay no we carry ka high si yori wang in ken side chui wa ina sabaya ka driver ba ina kawa kon sada le ka thau along ni pretty miao lo MN 07D4668 nuna kawa koni shada le ka no we carry ka thau along ni sa cha miao lo yari chatung chat ba sali in ken side yari driver bina kawa kon shada le ka tak ta khimi haulo ko chi driver li warming ngai de chat ngai de free kick hi publish de free kick thalang ka sang Mr. Ngarin na heading in the clearance mi number na simule ngai no jersey number satang na bungai jersey number 16 ball phung ma mi yang man ball de phung ma ni yang man da matala bungai talaga matala ko sa jersey number 9 matala kai ko la ka sami nari Mr. Muino Mr. Rumsing Muino matala kai ko la ka sami ni hari aru match de matala ko sami hari iba hitang jao hari ang torma soila SSA hotel le breakfast kulak le iba hitang hari kyuang kala je ka ahi kala tra kala yawi ahi masoila Mr. Rumsing Muino hi ang tor SSA hotel le breakfast kulak le ina machu kule yawi kyuang kala je ka aya achuan thang la chili breakfast king sa players mahaida colson itei
jersey number 9 mà Talui thay ông mình đi đấy trái không ball trên number 8 goalkeeper nữa players ngập bay rồi goalkeeper Mr. Goalkeeper ai ya mà thay Arichiba Âu càng xa là khai phụ他的 young killer 库开复他的 young killer 库个人可ยังไงnơi award จังหลักเลยnơi award จังหลักเลยมาไทย senior ชกไงล่ะกัน senior ชกล่ะกันนะใครพูดอะไรยังคิดล่ะกันเขาบอกเลยสิแต่ Mr. เงินนะ number 18 เลยมี18นะ jersey number 2 number 2นะ control สาวไปถึงเด้อ cross สาวนี่ miss pass สาวเทเด้อไงเงิน number นี่สิไงเงิน number 1นั่นนำลังคุยไงเงินว่าคุยเลยสิเด้ไงเงิน23นี่สิมึงเลย홍그다 보지 jersey number 6 na kuri shide ngai ngoi jersey number 6 na 12 mi 12 na mi yang man nei por phung ma mi yang man phung da lani ma tale jersey number 9 Mr. Rung Sing Minao Mr. Rung Sing Minao na cross on ka vai sai ka ground level na ka oi a phai nak ni ngai shok thwe da ngai ta thwe da number na kuri shide defenders na clearance mi pass ai miss pass thwe da Mr. Rung Sing Minao na kui phung da pek pasai number na tala khaya call it sai ka Mr. Goalkeeper ni yang kuri shide lalu shida hida da ka ji sa cha lu shide le hida da ka ji sa cha lu shide le driver pinang na mi lo MN06LX 6756 kari number hi Karin Mapuina, Kabao Kwani Shadalega, statue opposite the Haida Clay, Karin number MN06LX 6756. No, Kabao Kwani Shadalega, no Kariji Katawa along Nekutimiolo, Yaritza Umza Kabaga Sali in Convenience Aire, Chewy Bank in a Kabao Kwani Shadalega, Katawa along Nekutimiolo, which he Nadi Pok Nine, let Lushita, Kangra Song Revali should say. Ngrevalu should say free kick we want throw in we want Kangran Sadali nine ngoi jersey number throw in but talan here sang me line here sang ayarly shock later makai shock later throw in here let the shit nine ngoi jersey number 23 Mr. Ngarin twin ma talan here sang me jersey number 10 versus 6 chang dang home maker jersey number captain Mr. Kamathan mi sao da mathan la cái nè mathan la cái nè clear sao không ai ra xuống đây đó throw in hi mathan này sang mi here cái sang board number 11 ta kuli side 11 across on with jersey number 10 across on board number LAMLANG number defenders the clearance be from the habok sang ni side jersey number 7 Mr. jersey number 7 LAMLANG jersey number 7 na Pasai, Miss Pasa Trader, Nangui Mr. Ngarin, number limited. Left wing in a Pung Kabai, Kala cross on Kabai, Paul Pungman, young man, Matalina, cross on with Crossaka Umbozi. Amoy money, a John Najire, Eva a John Najire, LAMLANG, John number 13, clearance me from the car, the Lushita, Nangui number from Dalishi, cross out Omega. Substitution lately. Nine jersey number out, jersey number in. Nine substitution lately. Corky we bank on side. Corky winning offside Nigeria. Substitution. Nine jersey number. Jersey number 23 out, 2 in. 23. Namatai chine. Ka na chot hai re hun na ka sui khui lo da. Jersey number 2 nali Mr. Ngalengrin na ka sang wang ka singai ngo kamphai nga sara na ka ji Mr. Jersey number 2 lu wi sangai de. That we should the jersey number tamre sing player sa sang hungda that we should the number sing sang number 7 ni bain number 6 na makuli shide 6 versus 7 nga bain ro wi ya so player da throw in connection to where you go jersey number na back pass alu shide jersey number kamathan na talan clearance me that we should the Mr. Tamre Singh clear sa sang hanga ayara sok thuai da ring ka pha
ก็เลยมาตะเคิกหายนี่เจอกันกระทานี่ก็เลยอาจจะการดันจะปลีอยู่ first set ที่อินเทก็คุยลีอินยังนะก็เทก็คุยลีมิสเตอร์รงสิงห์มีน้องตาดักลีนี่อารีแมทช์ลีอันน่ะโกลมาที่สังไงนี่มิสเตอร์รงสิงห์มีน้องไงเงยนี่มิสเตอร์รงสิงห์มีน้องนะอารีแมทช์ลีโกลมาที่สังไงนี่อาจจะการดันจะปลีอยู่ first set ที่อันน่ะสัมพันธ์ดักลีนี่โกลมาที่ก็สังกัดเรื่องไทยมาไทยส่งไงยารอนน่าอ่ะก็สกลากันนะโกลมาที่สังมีใครนี่ยาริบิงมาริงพามาลามิสเตอร์รงสิงห์มีน้องบางอักษิปังมักเพียงไงสิล่ะปังไล่นี่ก็เพียงเอาสิGolden Jubilee first set trick นี่โกลมาติแมทช์เลยโกลมาติสังมีใครนี่ก็สังกัดริงไพ่สังกัดริงไพ่corner kick มาตลาดไทยอุ้มลิสิเนี่ยใช่ของบอล jersey number 16 นะ heading นะ clearance มี number 11 บางสิ่งนี้11สิ่งมุ่งเลย11 versus 6 no buying rock แล้วก็ IR สกเทยเลย IR สกเทยเลย line cross เอาไม่ดีเลย Mr. Free นะคงมีพงแล้วก็ throw in ที่ง่ายงู jersey number นะ jersey number 4 Mr. Thomas near me Mr. Thomas เนี่ยตาลักนะ cross อะไร cross อะไรต่อไป jersey number goalkeeper ยังไงอีวะno movement จียังเลยก็อีวะ开腹ก็เท่าอินtraining quiz ไม่ได้แต่คุยอะไรก็สังกัด no movement ที่ยังเลยก็นั่นน่ะ ball ก็ตุกอาราชยังเลยก็อีวะ开腹อินtraining quiz ไม่ได้แต่คุยอะไรลำลังเลยก็ที่ว่าเป็นไพ่ยังไงเด็กแล้วลุยสิตา jersey number 9 10นี่มีไงงู jersey number 10มาทะเลาะกันสุดท้าย jersey number 9 Mr. รงสิงห์ไม่น้องนะก็เต็มสักวันเลย number 11นี่มาทะเลาะกันโกลาก็สมบูรณ์เลยไงงู jersey number 12 number กระเทอร์นี่ number กระเทอร์นี่ละกระเทอร์ number jersey number 12 Mr. งจานหูมาทะเลาะกันโกลาก็สมบูรณ์เลย score line นี่ไงงู5ลำลังนิลตะโกลไลน์นี่ลิตซาลกังเราตะคลีนี่ลำลังอิชิลำลังนั่นสิลิจิโร่น่ะปอกกับมีสังไฮรักโคจิโร่อักรกทิ้งกันไฮรักโคสบายก็ขบวนคนอิชาดเลยก็เลยจิโร่วิขบวนคนอิชาดเลยก็งานการหัวลุสิจิโร่น่ะอีจวดไฮรี number อักมังละคันนี้มังละมีหัวลุสิเดจิโร่น่ะว้าวกับผมนี่ก็เลย audience ปิงว้าวกับเสร็จ audience ปิงจิโร่อักรกทิ้งไฮนี่จูวังไอ้เนี่ยลำลังบัชขบวนคนอิชาดเลยก็จิโร่อักรกทิ้งจีลุมสันมีเดจิโร่อักรกทิ้งจีเทมีเดกังหันกามีเดอักมังละก็มีหัวลุสิก็จิโร่วิก็เลย audience ปิงเวลิโกอิสติแล้วพิสิทธิ์เด็กของเราบอกส่งเรื่องอะไรเอาสิวิ่งลุย number ไอ้เนี่ยลำลัง number งไปงอกนี้เส้นเดินลงนี้อัตโน number 13นะกันรอสามีพุ่งเด number 17นะเซตภาษาลิสต์ number 7เซตจังหวะนี้ไงงูเซตบักส่ง jersey number 7นึงหอมกี่พุ่งเด10นี่เป็นภาษาลิสต์ number 10ลำลัง jersey number 10สมุน10 to 13อัตโน13นะพุ่งดาเข้าไปใส่กับ jersey number นะมันนิ่งมันเจ้า Mr. Referee มันนิ่งมันเจ้าโน้ยจีขังไว้เลยโน้ยจีว่ามุสาไปมันอาไปกับข้างอะไรก็เลยว่าการกระสังอะไรจีมองตากี่กันจีนี่โน้ยจีอารามตาหน้าตัวไม่ดีโน้ยฮิบะให้ดาดึงเรียกว่าชุ่มก็ช่างมีอย่างยากอะไรเลยก็ช่างมีอย่างยากอะไรเลยก็ให้ดาดึงเรียกว่าชุ่มก็จีบสวยเอาเลยฮิบะไอ้สิ่งจริงตุนสวยเอาเลยอะไรเลยก็มาส่งดึงเรียกว่าสิ่งเดียว Mr. Referee นะคงมีพุ่งเลยก็ free kick ลำลัง jersey number คันนี้เงินเลย jersey number Mr. ขมาทานนี่ jersey number 10เงินเลยขึ้นที่บ้านคันนี้เลย Mr. jersey number 10มาทานนี่ก็ทั้งตามี number นะ save ซะสังเลยก็ลำลังบางสิ่งจังเลย Mr. พายานะ number เลยมีลุยสิเลย jersey number 9มาทานนี่ cross number นะ heading นะก็เลยเตรียมสักไว้ใส่ก็กลาชิลากันนะมาเคยโชคช่วยเด้อ goal kick ไงงู jersey number นะคุยกับไปข้างหน้าใช่ไหมไงงู jersey number มาทะเลไทยช่างมีใช่ก็ช่างบอลจีสันเดลาลงช่างไงลำลอง number ตะคุยสิเด้ลำลอง number นะเป๊ะภาษาลุสิเด้ Mr. เงินนะ number 7นี่มีลุสิเด้มาขมีอะไรดิเด้ Mr. Referee นะมันนิ่งมันเจ้าหุ่นนักขังอะไรสารุอีทุ่มจดเชื่อให้เด้เฮียงก็ได้เลยก็ซื้อก็เลยขัดสีพิเศษนั่นทุ่มละอีละจดให้เด้หุ่นนักก็เลยขัดสีพิเศษเฮียงเล็กเลยก็เฮียงก็เดียวเลยก็หุ่นนักก็เลยขัดสีพิเศษแต่ Mr. Referee นะมันสามสักสามแล้วก็ฮับบอกลุสิเด้
jersey number 12 control sa hui ka bai si ka assistant referee ason line cross ka thiau ka sa ho mai ti na wi hi ba ma sa bai gi mai de yari na pizza sa ho gi mai de de ma kham yaw san yi lu na ka throw in hi lamlang jersey number 2 na Mr. Phayana Mr. Kamathan yami Kamathan nam thalai na cross asang ni line ni kap sang ni jersey number 2 ngai ngo jersey number 2 na simu de jersey number 2 number ka third ni jersey number 2 na pasai miss pasa de lamlang number 10 quality am sa ka vai sai ka clash lagna makhai shok thede call kick number goalkeeper na short pass ai set back le lamlang 11 tang ba khali lamlang 11 tang ba khali ka makhamya le le Mr. Referee nawi apeka khang nawi apang ji khang ni haw mai ti hiu ma sa bai gi ji mai ti hiwa yarin la yangjang la ga thai da khlai ni hiwa ma sa bai mari isi jingtun sang ngang ya ro hai la ga masung dang reo lak se ya da Mr. Referee makhamya wi san ni phung la ga masung dang reo se de ko share khom mi phung la ga free kick lamlang number matta la ga danger sala ga area le kong rem jang sang la ga Mr. goalkeeper na athangi Talui football court ichimik tun chong wi goal ina mapusa da khin area river da ana yon khilaga ana ka tikhin ina sare da yon khi phonga hapok lu shida ka tak sang mi shide jersey number 17 lamlang 17 na crossing satai lamlang number na khiri shide jersey number na simule 17 ni pangena number 6 na bai ku ga 11 na simule 11 na 10 ni mi shide jersey number 10 Mr. Cunning na matala na cross asangay ka defenders na clearance bida Mr. Phaya na simule Phaya wi pangay na jersey number 12 ng bai ku ni shide ngai ngui jersey number 12 mi yang man buda matala na cross asangay number sa jang na mumdal ni sa jang na mumdal jersey number 11 na matala ka ko la ka sangmi ni jersey number 11 na ngai ngui jersey number 11 na matala ka ko la ka sangmi ni ngai ngui jersey number 11 iwi ka bhaning ni ngai ngu ba swi players bingi ang na thor players bingi ko ka sa da SSA with hotel le was mai te de khu here yo khiwang khala je ka ngai ngu players la la atam mui long ne khang ne sa ho ga da sang myang Gordon Jubilee third day 3 first match NGAINGA versus LAMLANG reo phung laga NGAINGA 6 LAMLANG nil the goal therok in the lit salaga NGAINGA na winner direct chi ram now being shimli pam the play abang shot now being kala game li pam the play gamers shot now being la chei mi ngai de kala players ping ni da the po ngai de aring reo mi khai players mathala game spirit la nang reo mi ri ka na thum na sabaya ka line up rasam yaulu stage 3 mangahili line up rasam yaulu ari match with man of the match la ngang de saman yaw ki ke chini players ping na sabaya ka stage 3 mangahili line up rasam yang yaulu man of the match la ari ngang de declare saman yaw ki ke chini players ping na ngai de